Good evening, Ma'am Bukrum Jari. Notice window quick dialogue ta meeting tabidi ba puna mapu taram nokjari. Ngasi ki notice window dialogue ta thamjari ba topic si Chief Minister NB na President rule thamna ba propose tau khibra haina khundrak pam AC gi MLA Lokeshona akhoi tumina taga lali hena masida phongdo ro hain tham ki ba wafam si sigi matang da ta seng namak haidi ba tha ahum Manipur President rule se impose tawna bai damakta propose tawki haina masigi source na online news portal news and media website news arena india da phone ki basi lali na jaga chumi habadu mahak masamak tagi sengdorakadabani sengdokhaningi habai wafam si MLA na phongdo khibani koining sing bai February ki tarik 8 da hanagi Chief Minister Nongthopam Birena Governor da magi resignation Chief Minister famdagi pikhra matunga namir humni leirakanda Makhoigi Maraktagi majority Oriba BJP gi Hanigi legislature Maraktagi Ama Khala Kanda Lengak Naba Putokpangam Dabadagi Aikoi Kanota Rokan Tarikara Humdo is the President rule Thamkre President rule Thamkrakanda Assembly Siendana Saka Anok Semak Payana by the Magda Aikoi suspended animation that Tame Jaraka said the question Mayamni La Isi Mayamna President rule say Kari the Magda Tamjala Ino Hana Tamgi Hadagadi Mamang Tambaya Haiba Anduga Mahak resignation Taukramatunda Yaning the Bakangbu Mahak Hanat Adum Hengadobuni Pamsida Hibna Jingba and welcome to oppose of Mayamam to Leduga Maru and Mayamna Panabasi majority Oidiba BJP gi koi MLA sing marakta gi kari dam kalaya ke sem bangam dabano aduga amuk recently akoi gi kanona Nordisk ki in charge oi diba Dr. Samit Patran la kana tonga na kauga Imphal hotel unaki ba manungda kari haibdo phongdok taba maram dana su hena chingna na be intensity am khak mayam gi praja mayam nak wangkhala kana laikhiba adu huji rule se akoi impose tawkhramatu na governor na administration se paire akhoi paira kanda thabak thoro mayam paikhat pa hore aduga maru oina akhoi gi ngasi gi online news portal gi Kanona news arena Indiana Tagalaki basi maruina dead si masida akhoi gi keno torom basi tarik 8 Chief Minister na hanagi Chief Minister resignation pi kebani michimakta dini dungarang hantang akhoi gi Lokeshona MLA Lokeshona masigi port si phongdorak pani maduna masi kadai phok chumina jaga lal habdu mahak masam angna phongdorak tragadi akhoi khangoi dawri aduna mahak masamak tigi taningi haba wafam je thamkibni taseng na yamna asigumba juncture sida President rule thambagi yaning ba masun yaning da mai consequences mayam naina dana achobai sumu oiringe marak sida sigumba pawama mu akhoi gi sandorak pasi kadai phaba chumina jaga chumde masina achumbo oiramba taragadi kari habna chingbadu khana janabai damakta ngasi ge khoi dialogue se pukachabani khana naina brasaru gabina bai damakta ikai khumnajeri panelist khoi gi studio je lengsin don laibire ahan bada lamda masigi khoi saknai ba social activist oza sankasar oza taram nokcheri loina na akhoi gi ikai khumnajeri ba oza planet advocate social activist oza puyam tomcha ba taram nokcheri ahum suba panelist oina lengsin bigini aten matamda Congress ki akhoi MPCC ki spokesperson Bamkin Chandra oza Bamkin Chandra aten matamda join tawbirani ahan bagi se oza tomcha lakchigi oza hojik masi kadai phongbo hairiba posi chumi chumde haiba dumakti akhoi khangba pot se leitabani aduna akhoi gi MLA Lokeshona su hai ki basi masi kadai phongbo chumina jaga lal habadu masadagi sengdorakadabani haibagi poto thammi aduga adum sumaina akhoi gi adum authentic oiba trustworthy oiba akhoi gi news portal amna phong pasi masi su questionable oi aranba asuk amna lukraba asigi pochibu amarom da haira kanda mi ama akhoi gi disip tawba yaba lalamagana adagi chumamagana lalamaga so amarom da chatkhiba yaba pawksi sumaina phong pasi kadai phaba chumi haibagi neneninga ebe patanjadu oiri haiba tare ado basi tawram hena khalagadi manungda chelibi ichenji kaino haibagi wahang serious question mayam ama tholokpai tanjada sudum lai ahan bagi ono ja kamain thambini masigi matangse aigi so aigi oiba opinion khara pijege ay adum marang han naina badike dum ai hanjana any channel da ai dum hajiri budune hojik se khoi gi am samna har da khoi peaceful pagi matam ni sai ki ko ki violence se handan ba ki chat khriba ona taina na chat khriba khulai sing se khoi gi muk niom chumna mu bikhal tuna sai ki ko khoi mayam se amu ne na ta na leirabo matung da adi ke sai ki khoi gi relief camp te leiriba kholiba adi displaced tor mayam sing sai ki mai makai da hane mapum da handan ba yana bagi process to bagi matam ni haidana ai hanjana dum haje do ko jiklai ba PR ge matang ji ju sai ga ji lai ba
Manipur thokleiba irang loinana Myanmar da tawreiba asi yengu targadi je koi Manipur da koi ko sagi koi PR natragadi atopa popular government hana lermi government nusu madu ngambagi matam man natre haibda koi dum lainaris asi ngasima Laldo Homa Mizoram ge Chief Minister na ko sagi ko yam nawai tabada sagi ko hojik ko di hoi verified budi tongna rakhini ko moina Burmese gi ne rebel mayam am ko punjal laga mana tawriba thaba imoi mayam do ko India da yau kaina tawbugumba isumna kandana ko gi tongan ba ko gi kuki gi jomi gi independent country ama gi manglang ga mangkhalai ba ko Singapore su yamna luru tanja si da kamai tawduna ko gi Manipur se Manipur oina laigade ko gi kanglipa si kanglipa oina kamai na thongde ge hai gi wafam si khanna bagi mahut ko sage tum political mileage gi type ta changjal lapam le tasena honorable Birel na ko president rules ji thambiu haidna recommend tor magadi ma di price bi bum thok Madam di karigino adam adu neba ma na torisi yadre famda do habisi neba di famda do ko matam da afa marang khangdana ngasai ai famda do habiduna di yabana te lebak si kangkong chai hokdori ne koi Manipur se adu hojik lai ba koi gi manung du da so koi adum adu di mi gi party gi manung ne ko thingel ba yadre koi gi kano misama moina ko adu ngasai gi koi gi moi gi politics te yaur do ba moina koi di madu ko thingel ba yadre Mak sindok pa matamda atopa ama moi na ko ma nataba mana mogi leader khandra mai mahut sin ba yabagi pochu nate adu ta sek na hata gadi ma matik cha de hab natte ba ma na leiri ba sai ge khoi gi law and order problem adigi kuki na torei ba ko ati sigi mayam ji ma control to bangam de ma ma tha pham tha do hab ne ba this ta sek na hata gadi irang chi mo da taisin birim ne ba Tasengna Manipur da tholai bi irang je horokpom kare kara am theng nei na dege adi Burma da lan tori jo bi da tai na re manaro adu ko samana dro Burma na Russia ko chilba Burma na China ko chili si bo biriena pupi an thalu beiro natraga illegal immigrant tan thu beiro asikma ma ko mang khang da ba pochi yam tawe ba tasengna ha ta ge de ko gi ojabi mul gi speech ta bi ba parliament ta handak mamang de chakiba ngasai ge ko gi ko governor presidential ko address to the parliament ma phajana high gren Manipur gi law and order ke num tawre center na masi khari yengjen bi high gren ne center na law and order yengjen bha je pia na tra di kamai yengjen do rin wa gi makoi na thagli ba mihut khoi mayam na su honor tawri ba tawuda bu machin je khara men ge na khuna nungai te bu wan he ba ko aduna su parliament gi for da Manipur da leiba law and order problem gi matang da wa nganga ba center na madu kuthing jan biona harima ba sidis da adu gi matung da ne ba kana khoi gi yam thun ne ba khoi gi honorable Birel na resign to gi to adu ta ga di mayam gi poche to dna amo gi hoje kai do ga habno ba mane pyramid kai do ga habno habni da kai do si ga ba khoi adu da mo irang sa ga chira ba sumai to dna tang nipan de gi di free flow ta hol la sin hai ba kan da ko mayam ma na khoi gi to ba ya roi hai dna masi ke no to re bi ne ba adu so ko yem ba tai de khone su ko somna ka di demand ta bon tam da center na tang ni pangi manung da free flow leihandra di ya ru ga duk sa bino ko bom tha ta sa bra ba center su matam changdro adu ki timeline bu loi dri ne haying tang tari ne hangchit ne ha ba moi ji pongong khong je bo ne ba kuki kangbu su kuki du ji loi na mukti haidre oji maru ne to ji ku tu khot ne ba kan lang khlei ji ITL yaw dre adigi kana moi gi kano gi zo adigi kuki zo intellectual forum yaw tra bne to mayam yaw dre bne achi khara khatena si tawre adigi de mo khoi somde khara hajil budi moi na mo somda rie kam tawre sigi mayam je je hai hamchit ta gi ne ba tawne to ji adu makti yaw dri bne ba ane sugma ko adi phari ne honorable Birel na haire ma hai ka du ga ha bno ba adi ta di mayam je mo injan dana mo mass movement mo tawhon ga ha bra ba na mo jo jiri gi thok ga hak tak ta MLA mayam mantri mayam gi mayung de chang mai tharui ama tawri kai kana ge baduna adana madu da yauje ru ba mayam du di ko madu da khangde dana changu ba mayam am jo ji di ko ke dore hojik di satellite hojik di yamna chawkhal ba matam ne matam der mai phone number lei ba sing je yam no hai ne bu tawri ne ai adu ta ga de kuki mayam je lam hen bu kuki jam lai pha ne le jaga du de limit da karum karba phone number je kano active o ge have je ter ga du gi mayam sing de loi na je fa pa le e bho ji matham
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯑꯕ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯪꯏꯟ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯑꯁ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯂꯝꯕꯦꯟꯗ ꯊꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯕꯨ ꯅꯦꯝꯊꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯎꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯊꯪ माना है था अहम है चही मुक्ति लेगद्रान खी यामद्रबदको चही नरकनी हंजरप मा हंजलाने मरम कहीं माना पीरबनीना अतोप मरम लेरम तातारगदी लानी तोान वफम हजी उपाय लेते पिया लाभ नत्र मैं बंकर ठुगादना कोकायदना तौर हाकजब्रा है अखोई मिचंग लेते है सेंट्रल फोर्स अखोई मैं सौरबदो अदौजी न्यूट्रल होना तौर सोमगीसु खुलाई मैम खोगले सोम नाकन बंकर मैम थुगाइरे से हाकजब पोपरा हजी ओजादना कन हंगीदो नंग तौदना पियार सिनरमदना पियार की मखाद करीगुम अफब थबक खर तौरे नंग तहुली नत्राइना साउगदोरिब्राब सी कानदबनेबा अदुइसुबुदी लाइब पोसिदको फजना मेन मान तानब अखोई तहौजे अखोई अपील तौसी कोतुना तौरिदो तौगनु मरांग जो अखोई सिगी मक्सिद नैनरी तामो मनी मंगना दुम हाइदुनी आइना यादब थबकनेना आइना यादबदो आइना यादब थबक तौ फते मखोई याम थुना लम हेन तारगदी मखोई को इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन अदगी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सोदना लौथोरनी मसी लौथोक्तबा यारो अदगी हमो इशू के मतंग जो पंगायब सु हिंगे जो मोय हाइरिबरनी होजे अखोना अखोना हाइना सु से यारगदी कनोदा कन्फाइन तौबिरोना अदो मोय आइने सुम खनबम मदो सुदु लेरमरो खले अदु मंगना अदु ऑर्डर थोक्ति अदु बो नोंमैगदी लोइ थिंगलो हाइरि सुगे नोंमैदी थिंगलक्तसु याइन हाइब्रने अखोइजु कितंगदी खांब कितंगदी हाइसि कदोरगे अखोइजु अदो तसेंगना हाइतारगदी मसिगी पोचे आई तौंजनिंगदे अदुगा तांग निपानी अदुगा सिदेसदा निपान हाइबसिदेको हजिकी पृथ्वीददीको हजिक पुंग अमा मिनिट खाय अमा मिनिट मंगा फंगबा दि मिनिट अमा फंगबदा चेंजे याम तोइना चेंज तौ यारिबनी अदि मोइना कोतुना याम लांगमिगा दो हजिक हंदगी बिसु याय दो अतोपा मना तोंगानबा डायमेंशन अमना नसागी लाल दोहमा चतना आगे रेबेल मयामगा फॉरेन रेबेल मयामगा साइन तौनरबा माजु हजिक आय नाइबा पोद अमा सोइदना लाकनी याम फाउरिदो तसेंगना हाइबदी आइदि किसले मासे नसागी हजिकी बांग्लादेश की हजिकी हाने लेजेंड प्राइम मिनिस्टर सिनगर कांदा अनु मा हापकदो अदो मा अदो कनो याम प्राइज फंगिबा वेस्टर्न कंट्री ने याबो रम तारे अदुगी मतुंग इनबा मानसलेबा माना करिगिदमता स्टेट की चीफ मिनिस्टर अमना फॉरेन की मयाम अमा तौरगा वारी सारिदो माबो मागी मतुंग बेकिंग याम चाव लेयना ताकपनी अदुगी पोतुमदे हजिकी हजि इंटरनेशनल मीडिया दे योंनगरे अद मासु हजिक पोतम लाकनी अदुगा मसिगी तंजासिदा अखोई कैदुक्सिगे हाइदना याम समना हाइरबदुगो ngang नहाद लिंकलप पार्टी अमना मिजोराम जी पाइग्रबनेबा अखोई याम कुइना को हेक स्वराज फंगद्रिंगदगी लाप पार्टी अमना स्वराज फंगसु अदुम लेरकपा हजिफोक लेरिबो पोत अमना मणिपुर की मतंग दे स्पेसिफिक ओइना नसागी लाइब इरांसिदको चप चाना लेफम थोपदो लेप मानदबम लाइब नसागी हान हाइरम मतंग बिरेना इरांग थोनबनी मा रिजाइन तो माना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थोनबनी हाइ अदल माना याम समना अदर पेम तागदे लॉ एंड ऑर्डर फेल होदे सेंटर पाइबियो हाइबो रमदोइनेबा ओके अदे मोद मोनजन बिरदु करिगिनो वा तसेंना हाइ तागदे अखोइदे मोंगदि साउनीबा ए हानगी चीफ मिनिस्टर से कांग्रेस की मखादा चलब्राइना अदुमाइना हंगरगदि केदोबा कांग्रेस ना नागे तालै अचुमबनेना तालैनी अदो हुजु मोय फंगबनेबा सिंटिसि बखै पिया लाबनेबा अदुनदि सिगुमबा क्वेश्चन हंगबसे तसेंना हाइ तागदि पो आई हाइबों खंद्रे ओके जय नुंगाजे थैंक यू सो मच पीआरसी अखोइगी मसी कमाइना कमदौना पीआरसी लाइबनो थमजिलाइबनो ना यादब ओपोज तौबा मयाम अमा अखोइ तोंगा तोंगाना कनोगी चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौगिसिमा अदुम ओहनिंगबै मोसे फुंगदोई अदुगा मसिगी मतुंगदा कोई पॉपुलर गवर्नमेंट लेहनिंगबै वाफम फुंगदोई अदु सेम बंगमदबगी पोट मयाम अम लेरे मेजॉरिटी लेले हाइबो वाफम सु मयाम अम थमेदुना मसि करम हाइना कमदौंग लाइबनो लाके हाइ तारगदी इट शुड हैव डन अर्लियर सिंस द ngसागी कनोसि मे 3 2023 हाइबो डिफरेंट ओपिनियन मयाम अम ओपिनियन मयाम अम सु पीबे पोसे लेदि याम नुंगाजे ओजान हुजि पनबी किबसे अकोइ मरुइना हाइ तारगदी सेंटर ना लॉ एंड ऑर्डर येंगसिलु थोइबिरांग से लाक्सिलु हाइबसी
only way si akoi PR ge through sida adu haida bandana masidai da akoi tawre aduna chief minister masamakna hairamba oiba taraga su law and order se ngak pangam drabandana irang se na laksin bangam drabandana taseng magna hairamba oi taraga di masi akoi na PR lakli besi this is just a speculation masamang sing do from delay dri oza sang ka sat lak chike oza solution tawna bagi lambi si haiba tare soidana koi gi PR thamaga na paikhala po khongthang kino oigani ka haina khanbe ge duk ma thaja ba lei beja la kamain tham biningo Ziki nahan social media da hoy koi gi former speaker aduga hujik ji MLA za lokeshor na hangba wa hangdo koi na social media gi thu da dum taba ubo phangba wa ni phange adu aina kitang controversial ama laibadi former chief minister XCM haibatare mana that 9 da governor da magi resignation pi ki bache da de tha ani gi ahum gi haibagi karimata yaude adu phangki de aduna controversial lay haibase madi chumna adu da ai si ne bana condition khara pi raga ai resignation tender tobani resignation pi bani pi khara masi accept tobio haibani aba point khara budi yawe point khara du di mayam na khange ko adubu ngasai madugi resignation du da PR thambio athahum thambio haibade yauki deba je akhoi da su copy du dum lei go watch me kai no to bune na aduna aduga resignation people kanda PR thambio thani thambio ahum thambio haina lakpagi wafam su lakte point du gadai di lakada bano ba PR de mana thambio na thamgada banate aba government du kaiba kanda natraga ngasai gi form to bungam da bukanda ko leader later bukanda da PR thambani adu law and order se phatta bukanda henjan khaba kanda madugi PR se lakpo wani aduna mana adu weri adu I resign to khre hai se MLA su nate chief minister gi post gi resign to khre haibne ba adu da any ama chief minister ama se amu khanba yari ba aduna magi resignation paper du da tha ani ahum thambio haibagi PR gi karimata panba leite aduga PR thambio haibagi picture su lakte haifam su thokte aduna paper da di yaude adubo karigumba discussion da karigumba da ngangba haiba leibra adudi khangdre ko adubo akhoi MLA oja location na hairiba asi magi resignation tender paper da di yauda banena ai gi tamak di controversial dum lei haiba taba ko haiba haijari ko controversial dum lei adubo akoina naina da pot tu de controversial khakta du manipur se chatana leire ichan akhoi ki problem se ko adunga sai problem se karmaina focus karmaina solve tawsara haiba de ayamba mi mayam se focus ti pidre aduga akhoi peaceful solution se karmaina puraksara mausa gi punsi hanjara haiba sida mi politician sing su akhoi gi mayam se su ayamba na focus to the book kumna su dum oi mi khara na lan se santhong bagi lan se dum to laga kari no khara ma su yabu kumna su dum oi masi haining de hairaga su ko akhoi se haimale haiba pot lai leader sing da MLA sing da chairaga chai haiba lom da mu lai aduga opposition gi side su opposition da khoi na hairaga su moi dai haiba lom da aduga som da ruling government da su chairaga su as moi da haiba akhoi masi da oina kaino mo undana chatana leire ba ichan go adu aina controversial challe having asa adu leire second da if I'm not mistaken ko center da parliament da center da di akhoi gi congress ki chief haiba tare ne Rahul Gandhi na ko hana sigi manipur gi phifam da di masi PR thambana phagani haiba kumba opinion share to ki busu dum akhoi ui ko adu moi demand to busu le hana no confidence motion su local le ko adu ba mayam ada di amuk le da sonda amu madugi party na di akhoi PR pamde PR thamganu haibagi president na congress ki president na chema I ki bada akhoi na mu thena ki je ko thena ki segumba mayam se akhoi da controversial khadi dum le re ko praja oina ojekti aina lakchaning badi asai PR du di oja birena natraga any opposition party na PR thamo haina thamgadaba nate khoina khangadabadi PR any time da dum maram laita na PR thamo haiduna any master A B na homo joba na hai araga PR thamgadaba nate haiba madudi very clear ko madudi akhoi phap tagadabani aduna madugi photo picture du di akhoi lakte haina ID lowe adubu ngasai PR du karamba matam da thamgadabano haibadu di
ngasai aina haire PR haibasidi ngasai ge party manungda crisis leiraba government du form tawba ngamdaraba leader khanba ngamdaraba constitutional crisis leiraba aduga ngasai ge state du the law and order se yam sathi khraba ko madu the PR impose tawba wa ne haba ko aduna madu PR haire si chu ngasai tongan bo pot nate constitution da yauriba machak article amma makhak ta ne ba nahan 355 manipur da ngasai government leina su chatnari hairi sidi ko adu matungina sumaina lakpani hojikti ijan aina very clear aina haining badi praja khoina mikna singadaba manipur khoina praja singadaba se apoina makhak le praja na aduga khoigi leader singna elected singna khangadaba se khoina madu point to the oina focus tobana phai hojikti aina haining badi PR se kana na invite tobono PR pamde haiba taradi ko PR pamde haiba taradi PR se kana na invite tobono haiba akhoina madu number 1 da ama phap tamina ba change number 2 da hojik PR lakpa ka da manipur ki situation se da PR do thamkhre lakhre haiba da madu na kari ko akhoi da impact le rege madu ki tong da bu kari no mi tongjabado karino tongjadabdu na karino aduga hojik PR lakpa ki kana ba na karino mayam PR lakpa de ki kana ba su dum phangli amarom da ko aina hajaning di one du da PR kana na invite tobono hairadi ngasai na haire PR haise adum mau oidaba padaba maram chadana lakadaba nateba jingda su nomai ichina cookie sina kaptana khotana ngasai gi foreign gi khulai mayam yauraga drone da pairaga natra adugumba kaino sichina da bayaba Israel degi adugi yawa heba khoi ma urego ase chu PR purak ningai gi macha amane pamdaba poto leiba mina pamdaba poto thabak tu thoppa kanda PR se impose togadabane ba control toba ngamningai sarkar aduga ani subada chiri da mi taru pha khre ko loina hat khre ko anga macha nupi macha yauna ko aduga leima khom da so mi ama mang ki du phangdri ko example ama pi buane jingdana se thoi go kuki area na se thoi aduga masi puna maksidi adudi pharibra haiba sidi adudi masi gumba thok taningai masi gumba control tawningai machak tu thirak pani haba aduga adugumba mi gi hinsa haiba tare ne ni na chatna ba yadaba inhuman masi gi humanity crown leitaba inhuman haiba tare mi nungsik khangdaba lamcha saja india na yadaba pamdaba thopa tarade madu akhoi gi PR thamlaga thenaba tabane haba adugi potu ne adu invite ki PR lahan bege laksino haibege machak amane aduna chingde ne go hajeki tamda ai amu haijage tamda na kari tawe iran thokre chume moi da lan thena ningdana nomai paining dana tawba budi oiramoi oite adu budi akhoi khange adubu government gi rule ama haibal leiri aba legal haiba mako government gi security gi nomai maya mang khre haibe sidi world da chai khrabne national da natra adu security leina kem leina nomai lau thokre lomai chai khre lau mang khre haibe sidi masi government gi yamna ikai ba ma aduga soiba step ama kha oye aba ko adu ama asi su PR la hello haibegi machak ama khak ne invite chumna ngai na se aba ko ani subada oi chumna achumba lup kaya na leba ki tamakta khun ngang ni ngai ki tamakta ima leba ka ni ngai ki tamakta sengba achumba thamoi dedicate tawdana magi punsi ka thotana tawwa mi mayam yauri ko sen khaidana contribute khaidra su contribute tawba mayam yauri ko adubu madu nataba khara game gi khara mongda paisa nungsa khaidana pa puntau tawdana dukan da su maram chadna aduga mi khara phu pha pundana go taset gumba thokpa khoi leire ko demandu madugi thanba ngamdaba thanba pubu ngamdadana wakatpa mayam yaure go akhoi ui go aduga tuka khara strike tawre akhoi tukan ka hangaroi demand je akhoi puba thanba ngamdre haina se aina haiba nate go thoklibo pot ne go aduga ngasai ki gari mayam aduga mi mayam kitne tawre haidana social media da maram chadana phudana phadana go aduga akhoi gi lambi da exhortation chingda khangde tamda khangde pamdaba gari mulaga paisa adu tawkhre haiba mi aduga phakre yam thokre go thoi go even naga macha da su adu ai tho asi di akhoi khangdre ba asigi line da di akhoi se kauthokre ba oi land di thenaba protect tawai sidi nomai pairo magi
ꯆꯪꯐꯝꯗ ꯂꯩꯐꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯍꯥꯞꯅꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯒꯥꯔꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯛꯂꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯗꯦꯠ ko or apart from that extra madugi limit to extra mile amakhak akhoi di yauri bo natro ya adu di uri sidi dum dukan phamba matam phamba ngamda na phara ahing da dum tokre khole bo se haining be kana karam lup na akhoi adu di hairoi khangsu khangdi ko adu bu se kumbo game mayam chathari masi su hojai Facebook ta ai dum hairage RK protection gi akhoi gi nupa do sak khangdaba singda thina phubi bagi hojai ama viral chale ja se adu bedia gi house ni adu ba sak khangdaba haibse ase mayam thore ko oi maram lairam ba lai ta ba akhoi manungda aina haitari badi ase thoktana taun lai ba tarade akhoi si government ama haiba lai bine na central government ama India da constitution ama na pan bane na ek madug matam do ek chalai ningai article chalai ningai thambane aba masidi akhoi di kauthoeba akhoi na kari tauribra haibasidi ichan kauthokhre aba ko ai wakhan da de oja bire na haiba haida bu to leri ba hujigi adugi potu da kanana su control tawbu ngamdre haithok ta bo ne maitei ma ngam da hamo maitei mayam su awabu kaya leirabne khangma ngamdarabne ching da haithok kera haithok ngamdarabne akhoi unaba kan meeting chapa kan da pubo thangma ngamdre aware habise tum haina yaba ching mi su ko aduna aina haijaning bade punamak adu PR lahan bagi macak ama moi na thong hange abo invite to bo mong de le adu madu de akhoi di kautho abo phak tare ko akhoi di adu kautho abo aduna PR lak pu di madu gi situation duna maram oira compare tawraga PR lak khibene haibene da aduna matang gi da I cannot interfere to job akhoi ta senga public ki akhoi different opinion hai tare si se mang se pan se ki hana hawrak matam do di kai di to hode na he hai bese incident mayam se matonga tongan factor mayam se kuni accumulate to halakanda matam je sanga to boi maram se kai gi no kan he phungdok pose ojai kani meeting le swadre karam bai ba repeat to biro akhoi ge ja si de thoi ba mayam se pia la ko factor mayam am lai khre hawrak ko su violent be mayam u khre hana kharanga na ta hode de hujik to se why now hai bese let to si kani meeting le ojai de yes adu mayam na hai akhoi na su pia hananga na thamladi phagani theng le su hujik thambase step achobane na iti lowe adupo koina thamdaba haibase ngasai gi mase certainly karimba law and order amakhaki tangai phatana thokpa khopa oidaba mase community ani gi or community amaga government ga ko mase gi versus asom government khara na de Manipur government ga kuki ni haire go karigi drug phabagi ko forest thingbagi aduga popi thingbagi ha thaba adugi ne haibigi onsalai hai adugo mi sibadi maitei si maitei ga kapne khara na de version se maitei ga kuki ne haiba thokre accidentally go adu aina haijaning na na hangni question da community ani gi conflict oina urgraba aduga state versus community amaga oina potu leibane na madugi potu khutakta PR thamba yaba yadaba khara leiba ko sidi hairaga communal riot haina khang civil war gi type ta ko sum tamna ta loina magna ta ba imphal da public na underong horaga office mai tharaga government attack ta ba taradi khutak da PR impose to ba ya adu hoje ki sina masagi kuki community ani gi marakta tawbna na matam khara kaino afaba oidra amagi demand haibagi observation do adumaina law khiba male na idi lawe aduna matam du chang khibani adu last time ha okay go adumai tawrasu hojing sai PR gi mata hangbado hojai amarom da positive negative demerit merit khanse aba hadak PR hack impose to badagi khitang di changes khitang di lei haina idi lawe aba ko adu di leite na law bu ya de aba adu hojai madu law bagi step by marungina akhoi mayam ukhre haining de adu chatpa free movement chapa horani haibisu yaure go aduga tax lambi da maram cha illegal mayam se tawba yaro haibagi center na strong amadi thokre adu already adu step afaba ama de lawri haina lawe ba okay jayam nungai je thank you so much pia lakpa afaba mayam am so koina tam tam na urakli aduga tarik ni pan cha jo hayeng hang chise so haiba tare khudik makta state ki anywhere chathok kasin da free movement to wating balai da ba obstruction pirak matam da akan be action lakhot pe wa form mayam su laidi ru tongan tongan form mayam su development mayam su PR slak matung dagi akoina uba phangbai post su laidi loina na hauzik hairi ba pot si PR tha hum thamna be damakta
प्रपोज तौर में हाइबसी ओजा कसंगी मतुंग थंबीबसे अखोइगे अखोइ कंट्रोवर्सी ओइरी मरमदि कइगिनो हाइ कांदा अखोइ चीफ मिनिस्टर मसादगी फोंदोरको पोसु लेइत्रि मसिबंगने अखोइगी खुंद्रापम एसी के एमएलए के अखोइगी लोकेशोना मसामक्तिगी सेंदोक हनिंग हाइबो वफम सिसु थमी दुगा लोइना इन पीआर लापगी फैक्टर मयाम लेखरे स्टेट सिदा अदुगा मसी हानमक लौखलहौदबसिसु कम्युनिटी अनि के मरक्ते कन्फ्लिक्ट ओइबा मरमना मसी मतम खरा येंगबा हेक ताप लौना पाइबा यादबा अदुग बै पोट मयामसु रीजन मयामसु लेखरे हाइबसिनी आई हुजि अखुम हान राउंड गी सी ओजा बम किंदा बुंग लाक्चरेगे अखोइ एमपीसीसी के स्पोकसन ओजा वेलकम ओजा ओजा हान बगी ओइना अखोइ ngasi टॉपिक सिदा अखोइ पुखचरिबसी कनोगी न्यूज़ एरेना इंडिया ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ एंड मीडिया वेबसाइट ना अखोइ मा फोंदोखिबसी चीफ मिनिस्टर हाने चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना था अहुम पीआर थमनबा प्रपोज तौरमे है वाफमनी चुमिने जगह लाल है चीफ मिनिस्टर मसामक्तगी हाने चीफ मिनिस्टर मसामक्तगी फोंदोहनिंग है वाफम से अखोइगी एमएलए लोकेशन थमखिबसे अदुना पीआर से करमना अदगिदी कमाइना लाखिबनो हाइबसी हंगरगा लय अदुगा माहे रिजिग्नेशन पीखर मतुंगदगिदी नुमि हुमनीदुदा यामना चरांगना किबे पोरम सीरियस ऑफ कनो मयाम लैखरे उनाबा खोतपा मयामंगी पोरमसु लैरे अदुना कनमनो थमखरकांदा मसी मसीना तसेंग तसेंग मसेंगबा अखोइ ओइरंबा तारगदी मसीगी नुंगद चेलिबा चेन हाइबा तारे मसी कमाइन उबियोस कोइना ऑनरेबल एमएलए श्री टीएस लोकेश्वरना फोंदोखिबा वाफमदो अखोइ पार्टीनसु हंगजरी हाइबदी करिगिदमक्ता मीडिया हाउस अमना अखोइ अदुसु वेरीफाइड अकाउंट ने चुमनगी इंडिविजुअल अकाउंट अमदा मागी ओपिनियन नते कनादगी करंब रिलायबल सोर्स तगी फंगब पाउनो अदु कनागा पाउ फाउनरगा थागतलिबा पोटनो अदुगी एक्स दा अखोइना फंगिबा पोटसे अदु हाइबा न्यूज़ एरिना इंडिया हाइरिबा सिगी अकाउंट सिदा यावरिबसे बिरेन सिंह हैज प्रपोज्ड प्रेसिडेंट्स रूल फॉर 3 months हाई 9 February 2025 की पुंग निपानगा मिनिट कुंथ्रा निपान अद्वाइदा थागलपने अदुना सिदैदा अखोइना खंगजनिंगिदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना रेजिग्नेशन टेंडर तौबा मतमदा कोई ऑनरेबल गवर्नर उनबा चंग्रबा हेक मतुंगदा ngahak leiraga sigi pause kamain tora phangibano haibasine masi honorable chief minister na praja miyam da koi manipur praja waraga leiriba praja miyam se masida koi popular government ama phajana ningthijana form tawre haraga miyam gi mandate pigraba public ki mandate chapchana phangiba absolute majority dagi hendok pathokna leiriba adugumba BJP government ama leina hanagi honorable chief minister Sri N Biren na resignation tender tawba matamduda kari wari saram bazano honorable governor da haibase masi yam swaisi questionable oiba area ne kari wari sanaram bazano haibase kari gino hek unabal oraga president rule lakpase adagi amu akoina hangningi badi kari no harakanda फरे महाकना रेजिग्नेशन तौबदो तौबिरो अमरोमदा लेबाक प्रजा मियामना आइबु पेंददना नखोइना इंगोंदा सावरबनिना नखोइना इंगोंदा यानिंगदबा अपाम पामदा मयाम लेरबनिना स्टेट की लार्जर इंटरेस्ट दा येंगागा आई रिजाइन तौरगे हाइबदो मदु वेल एंड गुड फैबको अदो महाकना रिजाइन तौबदुदा मथंगी लीडर अमा मखोइ नंबर सूना लेरिबा पार्टी अमनेबा अइना कइनो तौरगसु मणिपुर की असुक वारबा जीरबा तानफम सिदा आई रिजाइन तौरे हारगा कोक चेनगिबा याब नतेबा लीडर अमा हाइबसे मागी रेस्पोंसिबिलिटी याम चावे भार याम चावे सिगी क्रिटिकल जंक्चर सिदा आई तो अनि हारगा कोक तोखरगा मखागी कॉन्सिक्वेंसेस अमते येंगमदबा हाइबसे मसी लीडरशिप अमगी क्वालिटी चेंदबा अदुगुंबा ने हाइदना अकोइना उइ अदुमाइन लौवे अदु करिगिनो मा तोगे हारगसु मथंगी बहुत सिन्ननबा मी अमा माना रिकमेंड तौरमदबा प्रपोजल पिरमदबा करिगिनो आई तो अनि हारगा मयामसी डायरेक्शन लेसता अखोइ कंगाउन हल्लगा अखोइ मियामसी फरंगजाइदा चाइहल्लगा थममिसि करिगिनो सु वारबा मतमसिदा अखोइना हंगनिंगिदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हानगी श्री एन बिरेना रिजाइन तौरगे हाइबा तारगदी मा ऑलरेडी हानना रिजाइन तौफम थोअबनेबा आदा होम मिनिस्टर श्री अमित शाहना कौरअगा
चिंगी मफमना आई येंगसलगे तंपाकी मफमना नंगना खरा सेनारो हायरकपा मतमदो मदुदा ए स्टेट अमंग नाकपा हाइबसी स्टेट सब्जेक्ट ने अखोगी इथौने नखोइनसु सेंटर ना पांगबा याबा मतेंग पांगबियो अइंगोंदा फुल पावर पिबियो फुल ऑथोरिटी दो आई एक्सरसाइज तौरगा मणिपुर से शांति अमुक हंजल हलकनाबा आई कन्न होटनगे हाइदना थौना लेना गट्स लेना अदुमाइना हायरमगा मणिपुर की क्राइसिस सिदा अखोई लैरिबा इनजस्टिस मैम से मसीगी जस्टिस अखोई पिबिगदबने हायरगा नखोइना अदुगुम्बा मिटियेंग येंगबा तारगदी अदुगुम्बा पार्टीशन की ओइबा डिविसिव पॉलिटिक्स तो अदुमाइना तौ तारगदी अइदी टॉलरेट तौबंगा मोय याबंगा मोय मणिपुर प्रजा मियाम की दमकता अइ लैरी अइ फम थादोसु थादोकनी ना मतमदुदा महाकना याम थौना लेना अखोई मुखायरगा अइ फम थादोकनी ना तौरमगदी मतम याम चारमगदबनेबा दुकान असेंबली सेशन हयेंग गायरबा मणिपुर की मरु ओइरबा इशू कया खनरगा मणिपुर की मराइबक लेपकदबा असिक्की मतिक मरु ओइरबा असेंबली सेशन दु हयेंग द गायरे हायर कांदुदा हाथू इवनिंग दुदा अखोई रेजिग्नेशन तौहलगा असेंबली से नमफुद कक्थत हनगिबनेबा मसी करीनो बीजेपी की ममाई कंजननबा अमसुंग अखोई श्री एन बिरेन की ममाई कंजननबा स्टेप ने हना अखोइना लवेबा कइनो नतेबा मसी लेबाक की इरांग थोइबा मयाम से मसी सॉल्व तौगे शांति हंजल हलके हाइबगी अदुगुम्बा पांडम अमदा तौगिबा रेजिग्नेशन नतेबा इकाइबा नंगदबदगी मदुदगी एवॉइड तौननबा स्केप तौननबा मसागी इज्जत कंजननबा अमसुंग बीजेपी पार्टी एस ए होल दुगी इज्जत कन्ननबा अखोई रेजिग्नेशन तौगिबनेबा अदुना मसी न्यूज़ एरिना इंडिया दा फोंग इब पोची मसी अखोइने यामना मरु ओइना लौरिबदी करिगिनो हारकांदा लेबाकसी फजना सासोन तौबदुने प्रजा मियामना पामिसे अखोइना थागतखिबा केंद्र की रिप्रेजेंटेटिव मयाम से मसी मखोइना अखोइगी वॉइस मयाम सी रिप्रेजेंट तौरे हारकांदा अखोइ लेबाकसी सासोन तौबा लेबाक ngakpiba प्रजा की याइ फनलबा तौबिबदुनेबा मणिपुर प्रजा मियामना पामिसे प्रेसिडेंट रूल नतेबा मणिपुर प्रजा मियामना पामिसे अदो हाइबा मियाम की मिहुतने न चटखिबा मयाम दुना अखोइ तुमिना लैथोखरगा प्रेसिडेंट रूल ओइना प्रपोज तौसनगिबा हाइबसे करिगुम्बा न्यूज़ एरिना इंडिया ना फोंगिबा मसीगी स्टेटमेंट से श्री एन बिरेन सिंहना मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल से था अहुंगी दमकता प्रपोज तौखरे हाइबसिना करिगुम्बा चुमम्बा तारगदी इन केस मसीदा क्वेश्चन याम चाउन लेबा मणिपुर की श्री एन बिरेन सिंहना लेबाक सासोन तौब ngमरोय अइदी ngमद्रे हाइदना महाकी वीकनेस महाकी फेलियर मयाम दो फेस तौब ngमदबदगी प्रेसिडेंट रूल प्रपोज तौरमी ब्राबा अदो करिगुम्बा न्यूज़ एरिना इंडिया ना फोंगिब पावसी करिगुम्बा लाले हाइबा तारगदी ऑनरेबल श्री एन बिरेन करिगिदमक्ता हाइरिबा मीडिया हाउस सिदा हुजिक फावबा क्लैरिफिकेशन तौहंदबनो मियाम दा याम चमनबा म पोअलेबा अखोई लुचिंग बने अखोई लीडर ने लेबाक सिगी सीएम ने हाइदना लेजरी अदो महाकना लेबाक ngakadabado ngaktrदना महाकना फम थादोगा पीआर ओइना थमजल हलंबा तारगदी मणिपुर प्रजा मियाम सिना महाकु ngakpi सोंगमोएबा ngakpiरोएबा अदो हाइबा पोचे चुम्मे नत्रगा लाले हाइबसे ऑनरेबल श्री एन बिरेनना आइडी अदुगुम्बा हाइगिबा लैते हाइबदो मयक सेंगना थमहनगे और थमहलोय हाइबसे प्रजा मियाम की कंफ्यूजन से माना क्लेरिफाई तो हनबिगे हाय तारगदी न्यूज़ एरिना इंडिया की मोइगी हेड टू दा अमतंग क्लेरिफाई तो हलगा मणिपुर प्रजा मियाम सिदने सममनबसी अमतंग कोअलगदी कनाना चुम्मिनो कनाना लालिनो मनुंग सानरीबा कंस्पिरेसी सि करिनो हाइबसे अखोई मयक सेंगना खंगगदी अखोई अदु मयाम की अपुनबा अफबा म ओइगनी न सुमाइना खंजे ओके ओजा चीफ मिनिस्टर हुजे चुम्मीब्रा लालिब्रा हानिगी चीफ मिनिस्टर फोंदोरपदुगी वारोलदुगी मखा पोलानी न्यूज़ एरिना अखोगी इंडिया वेरीफाइड न्यूज़ एंड मीडिया वेबसाइट हाइतारे मसिदैसिदा फोंदो मतमदुदा खंगनी हुजी खंगद्रिबंदना अखोइना चुबी लाले हाइबदु इट्स नॉट इन आवर हैंड सिगी पोचिमा लेरे माना फोंदोरक मतमदुदा खंगदुनी तबुतब अखोइ चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन तौखिबसी मरोइना अखोइगी नो कॉन्फिडेंस मोशन थागलकने बेहिन थमा फंगबदेगी मेजॉरिटी से अखोइ माइनॉरिटी तारद्रा हाइबगी दुदे कीबदेगी सा कंजनबा हाइब तारे रिजाइन तौखिम हाइबगी पोचिमा हाइनबा लेरे अदुगा अखोइगी
Delhi da unaraba matung dudai unaraba marak tudai tuda hek la akanda instruction amagi makhada kuni resign tawkhiba gumna airport ki chatla kanda governor da resignation koi tender tawkhiba in between ada sanarak kari kari wari sanaraki eduka kari karamba warol sing bukhat ki haibu gi atopa question it's a questionable haibadu adui potu masuni ko MPCC gi makai deksu thambiri se amara maduna mahakna pham thadok pasi thadok pham thoga su matam chana thadu amagadi phagado bodu matam chada thadokhiba aduga thadokraga su mahut maring sinaba ma thanamdaba sebungna chokba khoi gi suguma create torapa adu itaragadi resignation tawkhibasi masagi on benefit on safety haigadra asigumba kano kharagi damakta adum haina tawgada tawkhibaini haibagi akhoi gi kano ramda miting amada thamakpa yabagi podama lai mami ni haiba form chu thami haitare swai matang se oja tom chara lakse gi oja ni super round gi se ozagi motagi kamaina thambiningi hujik odami hairam de habasi makti hanagi chief minister masamangna phongdorak tragade khoi khangbai wafam dum de laitre sumi lal habasi khoi ne lepanga maroi aduna magi resignation tawkibagi matang asiga propose toramba taragadi kidina khoi gi chen khara kanda haitare amuk PR thamjal halama kanda masida sinara makanda matam khara duda lambi si habatare progressive way out amuk semak na baida makta solution program bi lambi amani kaina khanbade dumain thangjilam jala kamai thambini ai zu khanbada we honorable billion jam ki bajani congress na sire bog de su se mai bhuttu na tamna kadraina to bagi mo mal maram de kai no da ngasa ai phas round da ji bido PR lying is the development afaba khare lai ko ngasa wa ge popular government no to ngam da ba sai gi ko bunker thugai ba ande gi ko gi ma gi nong mai si khungat pa matam da han gi matam da su amnesty piraga thingal wa ai kanam thingalate मागे बॉक्स थमना कोतना हंदक फजना थिंगलै अदगी मयाम वरी सादना माय अपामदु फोंदोकदना तवदबु कोई लेबाक सिमदि फजना ngakpiu हायना सैगे कोई कमिटमेंट खर तव थिंगनरे सी मतांग द समाय तोदना कोई गे मणिपुर दे लरिबा सैगे को प्रॉब्लम से सैगे कोई गे कुकी सिंगना मितेदा तमना न थबो अमा तौरपा कोई गे डिमांड ना डिमांड अमा उजगरगा को मागी माना मोइना तौरिबदि अखोय निंग तमगे अखोय लेबाक पियो हाइबदि अमरमदादि पॉलिटिकल डिमांड मधु पीबा याबा यादबसे तोंगानबमनि मधु तानबा मतमदा अखोय मितै हाइबा कम्युनिटी से मसी मुथलगा लोरे हाइबि मोंदा हाइदि सगी तौबा मानबा अदि मोइना हौरको मतमदसु मितैना शेड्यूल ट्राइब तानबगिनि का हाइबको मितै मरकता अखोय शेड्यूल कास्ट मयाम लरि ओबीसी चनबा मयाम लरि को मसी खंगदबि को मितै हाइबसे हेक्ता पुंजलगा मोइ हेक लरि बोके अखोय डिमांड से फंगरे हाइबि मोंग देक तौ अदिगे मो को कुकी अखोय की को नार्को टेररिस्ट से मुथकदबनि हाइबदा अखोय कुकी की मतक थबक तौबिरे हाइबा अदगी अखोयगी को अखोयगी इलीगल इमिग्रेंट हाइबदा कुकी की मथकता हेक तौबिरे हाइरकपा अदगी फॉरेस्ट से को रिजर्व फॉरेस्ट कनगदबनि हाइबदा अखोय कुकी की मथकता लान होरे हाइबा अदगी मो कन ला अरानबा अखोयगी खुद मयाम सेम हाइबदा कुकी की मथकता लान होरे हेक हाइबा सुमाय तौदना ngsaigi अखोयगी को प्रमाण चंगद्रगसु मोइना तौबा ngakतनि हाइबजे मा मोइ मथनदना जुम फोंदुरक मोंग मानबा सिगे मरक सिदा हंदकी लाइबा पोचिदा ngsaigi को अखोयगी कनोगी साइडगी दी कोई वैली की साइड मितेगी साइडगी दी हुजी इरान से नेमधरे हाबा यारबनि मरमदि केगोंदा ngsaigi अखोयगी को गवर्नरना हाइबा पोचिदा थाजदना अखोयजी चंगजिल्लाबनि अखोयना हाइबाबो अखोय तांग निपानदगी फ्री द चंगहनगने से चंगहनदबे चतबे यारे मसिदा प्रॉब्लम थोलगदि ngasi ma to news channel da lakpa male ko ko impact ki da pawm lai ngasi se अखोय gi su da yaudaba group amana security force da attack tawi haibra kaino ma khaglai do masi gi male and sigma marak sida sagi somda di onjan da bi ko sagi ma na hairam bara da haigra kana hai phaire kana kano ai sai ji dine ko अखोय honorable MP na sagi assembly kana da parliament ta sagi ko अखोय gi reply to the speech address of president hagrim ne manipur gi law and order se am sokre masi kano na khari yengjendio center di yengjendio ai am kan so hajagre se center na khu thingjala ka je PR na tra di thingin ya banate aku ta seng na ngasai gi khoi gi ko design to matam da honorable chief minister na se marung khara di pi gi ko si to bio haidana da ngasai gi oja asanga charna haibadul na ngasai gi ko honorable chief minister na PR thambio harga gi thamgada ba sunati मागे कने PR हाइबसे गवर्नर ना सगी मागे आर्टिकल 356 की मतुंग ना सगी रिपोर्ट अम पीरा कांदा मदुगी रिपोर्ट तो नेरा कांदा PR से लाकदबने बको सिदे द PR लागा लाइब डेवलपमेंट सिदा मोइसी याम पाम द पोत खरे लेब्रा
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯖꯤꯜꯍꯧꯕꯗꯣ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯅꯗꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯗꯨꯗꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯉꯥꯡꯐꯝꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯩꯐꯝꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯥꯡꯐꯝꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯪꯀꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯄꯤꯁꯤ ꯑꯍꯩ ꯑꯄꯥ ꯁꯥꯗꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯄꯨꯁꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ 5 ꯈꯛꯇꯪ ꯀꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯟꯖꯔꯒꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯌꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯃꯥꯏ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10 ꯄꯤꯌꯨ 10 ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯤꯔꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ BJP ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ 10 ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯥꯏ ꯁꯧꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯅꯤ 35 ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ 38ꯅ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ BJPꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯝꯃꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ BJPꯗ ꯆꯪꯗꯣꯏ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯆꯪꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯈा ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯒꯦ ꯅꯪꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯣꯏ PR ꯄꯨꯁꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ प्रजा से नुंगाइग्रदी सिंबा हेंग्रदी मथंगददी अखोई भोट काबा यारोय मथंगददी लोइनमक कैंडिडेट जी सिलानी हंदक मो कैंडिडेट थी फंगदेदना अतोपदि कोइ वाइ लेफली नत्रो मोइ मसागे ओइबा पॉलिटिक्स लेबा कैंडिडेट फंगतदना मीगे याम पॉपुलर ओइबा मी तौरगा मोइ कैंडिडेट थागलिना अमाय तौदना अखोइ जेमता काररोय बिरे नंग तौसि करिनो नंग तौसि अतैदि खंगदे अखोइ ओइगे अखोइ हुंबोगेनदि याम मांग हाइरिब्रा अतु तारगदि प्रजागा डिबेट तौनबा म चंगनेब मरमदी कनोदा PRs न लाक्तना पुखत PRs अखोइना जोम कोइना लेबे याब नते हरि था अमा फाजंगरे था अनि सुबु मतमदा जे पार्लियामेंट पुखबदनि पार्लियामेंट एसिदि यारो एसिदि मखा सांगदबा यारो तागदि पॉपुलर गवर्नमेंट म लाक्पा नत्रगना इलेक्शन हनब्रा अमा तौरकदरिनेबा अदसि सिगी पोछि तौरक मतमदा ngसाइगे को होजिकी था अमा खंदे अनि खक लेरिङे सिदा ngसाइगे होजिकी लेरिबा तांग निपान गिसि को अखोइगे होजि को ngसाइ इंसु हाजिगे दो कोतु कांगबो सिदा अपील तौदने नोइ तौगनु नोइ लमहेन दम हेनंगरे हाबे हाये ngसाइ हाइजबदो होजिकी लालदो हमाना तौरिसे फोरे मानगा मागे मोइगे MP दुनगा थागा लेइने होजि कनो तौबदा को अखोइ सुमाइ तौदना असमना कन चंगम दाइदा अखोइ इंडिया गे पाउपिगा सुमने लांजन द याब्रो माबु कनानो दगा असमना कंदा अखोइगे रेबेल मयाम दुना म्यांमार से पाइसन गरे दुना अखोइ उनबा जतपने मोइ मथौरो या पोत लाखिने बा अखोइ नॉर्थ ईस्ट सिदा को हंदे की मतांग सिदा को ngसाइ हंजन हंजन मोइना को लिसांग सेना अखोइ मणिपुर थुगाइनबा ग्रेटर मिजोराम की मंगलान मंगमबा होजि माइ पाकने बो होनर को होजि होजि जु मका चथरिबा मणिपुर दने इरांग अमा मिजोराम दने इरांग अमा अदुगदि फजना हाइरोना मणिपुर जि थुगाइरसि अखोइ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाजि तोसिना मोइगा अखोइ पुनसन गरगे जे फोंग हाइरोदना मोइ जे हाइजु हारे अखोइ पुलिसि इंडिया दा यावरसि गाइजेल इंडिया की चीफ मिनिस्टर अमना फॉरेन कंट्री की मी सिंगजिबु इंडिया दा पुलिस हाइना हाइबि याब्रा हाबा असी की रिपरकशन माइ लाक्सगी नि ओके ओजा नत्रा सी पोछि लैबनिना हजकी लैरिबा पोछि मदि को एदे सा हाइजरि दुनि हजकी पोछि कोइ को क्वेश्चन सि हंगो मतमदा को सगी हजकी लैरिबसे हजकी अखोइगी ओइनदि अखोइगी अखोइगी लीडर सिंगसे को इलेक्टेड लीडर्स लोइनमक से कोइना रेस्पेक्ट तौजे अदुगो तौबदबो हजकी मणिपुर की इरांग से मसी अखोइगी हजकी PR लेरिंगे सदा कितंग कंट्रोल तहुंगनबा असि यारिंगदि स्केल से हंदनबो होनबो अखोइ माइ उनजलनिंगे ओके थैंक यू सो मच ओजा ओजा तुम चादो जा मतिम तंग हजकी बजाना पनबी की अखोइ कोर्टु की मतंग से जा असिदा अखोइगी तारीख 9 दगी मणिपुर की मफम खुदिमक्ता चथोकसन तौबदा अथिंगम त पिबे यारो ऑब्स्ट्रक्शन पिरकपसिंग दो एक्शन लखटकनी हाबेगी पोट अमा लेरे मसिदा अखोइगी कोर्टुगी साइटगी अखोइगी माइगी स्टेटमेंट सांगना पॉइंट मैम हम यावरकांदा थादोरकपसि मरोइना मसि यारोय हाइना होम मिनिस्टर की होम मिनिस्टर थादोरक डायरेक्टिव की मायोक्ता सुमाइना फोंदोरकपा मसिगी पोट अमा लेरे अदुगा मोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मोइगी मंगलान से दुम लेंगदना लेपगा लेबे पोट लेरे दुना मोइना से थादोरइबसि अखोइगी यूनियन होम मिनिस्टर की डायरेक्टिव सि मसिसे अखोइगी मसिगी मायोक्ता लेपा नत्रकांदा आदर कम्युनिटी हैबतारी मसिदा प्रोवोक तौरिब्रा हाइबगे अदु इतारगदी मसि केदबैदमक्ता हुजिक
ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯉꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯉꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯚꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯒ ꯃꯥꯅꯒ ꯅꯍꯥꯟ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯒ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯛꯆꯔꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯇꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯇꯥꯡ 3 ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯥ ꯍꯣꯔꯦꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯒꯦꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯪꯆꯤꯠꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯂꯥꯟꯒꯦꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯤꯀꯣ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯟꯗꯧ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯅꯣꯏ ꯂꯝ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯅꯥꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯥꯏ ꯆꯪꯖꯒꯅꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯕꯗꯀꯣ ꯕꯨꯜꯗꯣꯖꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯛꯆꯔꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯥꯏꯅ ꯌꯥꯕ ꯁꯨꯡꯅꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯥꯎꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯏꯁꯜꯂꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯇꯥꯔꯤꯛ 9 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 9 ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯃꯒ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯁꯤꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9 ꯅꯣꯡꯃꯁꯤꯃꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯟꯒ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯨꯟꯅꯕ ꯃꯨꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯨꯡꯒꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯂꯩꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗꯤ ꯆꯟ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯋꯦ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯌꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ 100 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯁꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯍꯦꯟꯃꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯃꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ May 3ꯒꯤ 2023ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯗꯧꯔꯦꯀꯣ ꯀꯨꯏꯗꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯥ 10 ꯍꯦꯟꯅ 12 ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯅꯔꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯂꯣꯝꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯃꯣꯔꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯍꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯔꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯊꯥ 12 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ more than 50,000 ꯀꯣ ITPꯗ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯥꯇꯪ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯁꯦꯂꯨꯝ ꯂꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯂꯩꯕꯒ ꯅꯪ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯣ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯞ ꯇꯥꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯆꯍꯤ 12 ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯂꯦꯞꯅꯕ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯟꯕ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯅꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯊꯥ 12 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯅ ꯀꯝꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯄꯤꯌꯥꯔꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 3-4 ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯅꯦ ꯏꯆꯟ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯟꯊꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗꯒꯤ
ꯀꯝꯄꯨ ꯈꯔꯅ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯔꯤꯇꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯦꯔꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯁ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯉꯥꯛꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯐꯒꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯟꯁꯅꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯄꯥꯟꯁꯅꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯦꯝꯃꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯍꯟꯗꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯔ ꯀꯝꯄꯨ ꯈꯔꯒꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯩ 3rd ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ 28ꯗ ꯁꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯧꯈ꯭ರೆ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯔꯦꯂꯤꯅ 3rd ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯦꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯔꯦꯀꯣ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯦ ꯊꯥ 22ꯁꯦ 이전 컨트롤 ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯕꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯅꯦꯅ ꯃꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯥꯟꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤꯒ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕꯒ ꯀꯥꯞꯅꯔꯗꯤ ꯐꯕ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯀꯌꯥ ahal amal kaya nupi kaya da ko pamdaba tawhaidaba kaya akhoi uweba angang yauna adu di akhoi gi kasai gi inhuman haiba tare ne ko madudi yamna unlawful mina pamdaba thaba ado tawhaidaba thabak tu manipur da taw khreba som tampak to sung sai aina haiba do akhoi maseng kinaba trust laina da ba ma leireba ai maitai macha ni wari bu ko mai nang gi lekai le nang phoboda nang se safety leiraktreba safety leiraktre maramdi unwanted things mayam thokhreba adu maina pha khre adu demand ge puram khre haibai nongala tha adu maina phurame kholame aduga sendo lak manga lak tara lak kunthra ni re haibagi thangba puba ngamdabo pot mayam si adum challeba sidi open ni ko se lotpa ya ponte adu oiba taradi madu pia lak podu accidentally haina haibi yaroeba aina hairisi ko aduna masidi cookie singi lani di landi adu hoi hai moi hangba kanda lane na landa di akhoi tawning ba tawgini haibisu yai adubu sigi pr pulak pasidi cookie na so invite tawba le ichi no mai te khara kyan ta da ba na so invite tawba le sena haiba da sawningai lete madu na punsalaga masagi out of the control out of the box out of the akhoi gi mi wai ba gi ahinsa gi go mi na channa loi da ba wadu gi thabak mayam cha tharak pa gi pr sidi madu government amal lebne center government lebne madu punamaktu yengba khangba ngamdabadagi control tawningai pr se thamjalakpani haba adu sa oja location gi do na haiba kanda news arena sina that 9 to da news ta masi phongbadu da mangna hangjari base aina hoje collect tawbu kanda news amama yengba kanda de madu news no phongli ba do akhoi honorable chief minister na clarify tawbyo haiba male oiramba male abko mana directive oira nati aba adugi news arena duna 3 months ke pr thambyo haina request tawe haibado madu clarification tawphum thoe na haiba oiramba abko aduna ngasai na haibado oja location na hairi basika haji tawrisika ai controversial lay haibado maramdi chief minister or ex minister chief minister na resignation people da de madu yauki de ba aduna khoi de official oina de udare go karamba da haibno ka adu de thithopu tai ma na su counter topu tai adu lak chanim di chan ngasi na hanglibo potu aduna id adubu hojik madu na wari ni go masai haibodo cookie sing na su pr invite to bagi activities cha thai aduga pr adu to bo yaro hai makhoi moi de amarom da pr thambase phai haina lorom bu su kana na khang wari ni go adu som da su mai te su ayamana pr thambase mi cham khara di apam su dum le mi khara na di pr pam de ko adubu masi akhoi manipur da asumana dum lairaga khanna jainara hana lairaga akhoi dum laiba tarade akhoi gi tongjaba karino haibne da what is the benefit of the conflict si pot laiba adu eredi lena mak to sub chalaga control tawraga wari saraga mausa gi punsi hanjalaga afaba laipa ama sembaduna phatro adu eredi pr lakpudu da akhoi na chumde phate haina haigada bano amarom da ko aduna
होजे पियाला रग मी हाथ ले तौरे हरदी यस अदु दे बा अदुबु अदुगी पोर्शन दुना आइटम दुना अमा ओइरे ngasai करिगी पिया पाम्बा पामदबा हाइबदो ला चुम्बा चुमदबदो लोमदा आइदि चनिंग दे बा असिदि प्रजा ngasai प्रजा नुसु सोइबले प्रजा न पिया पामनिंग दे पामदे हाइब तारदे चुमना यामना लीगली lawfully थबक तौरगा गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट अमसिदा फजना सोकलगा एक तहनबा म चंगेबा अखोइगी दि पियादी पामदे हाइरगा unlawful activities मैम दे चथरिएबा like example mamangda rally chatana MLA gi yumda changlaga lut tawkhre ha sana hurang khre yum thukai rambe haibdo adu illegal natro adu kumba di akhoi di kauthoya adu kana na crack tawba public khara na crack tawbane ba adu era di pia thamba kanda e pia chumde habi aroi asa id citizen ama hoina haigni ba nangi yum nangi property nangi compound nangon attack daw thukai nang se safety tawda ba tarade if you have no safety in this land then you should seek some law adogi rule thibu tabne ba so PR is to protect the people and to protect the property habne ba adogi potu dane adubu yamna ngakpudi manipur da so top itihas da thoktori ba thaba ma thokre ba ai ma se haira loirege masi itihas da le haurani ro maram di huje PR du pamresu pamdaresu lakhre abu PR se amarom da lapham di thokte हाइबगी नैना बम अमा पॉइंट अमा खत लेरियब नत्रा ngasai na haire party manungda split tawraga majority lawba ngamdadana law and order situation phattaba the government form tawba ngamdaba oiradi party do majority single majority lawba ngamdaba takhai tawba natraga disqualify tawkhraba natraga akhoi gi split tawraga chakhradi madu maram chayaba hojiki sidi intact di leiriyab ko intact lady aduna akhoi MLA sing the appeal tawning badi PR se phate PR se kanade PR se impact laye prajana pamde hairade akhoi gi elected sing sina ko phajana thada biruga irang su loisaningai tawbiro aduga solution su pura ningai tawbiro mahosagi hanjaningai tawbiro moi the power lairi adu leader amma da phajana support tawbiruga unity oina unite oira kanda government leriba MLA 60 sina 50 sina lepa kanda aduga government ama phajana run mapung phana leira kanda madu da sokapa kanda government su chapjana thaba tawbu kanda piana tawri thabak se government na tawbu yade habi leite aba hoji piana chat thaba mayam se government ama lerti government adu yai ba oja lawyer ma yauri oja natra ek loina leri bane aba adu madu tawbu ngamda bado ngasai akhoi gi leader sing marak manungda madu khara akhoi da kari aisira kep leina badegi support tona ba haita badegi madu prajana pende haigwane aduna aigi appeal di penda ba pemba soiba sanba mayam leiraso manipur gi issue state ki issue du yengbiraga MLA kari ba mayam se yam loina phajaba lomda nainaraga punchalaga police amma khakta ko aduga vision amma da phajana thaba tawbiyo haibase aidi prajama oina adu haining okay oja thank you so much yam phajana thambi oja sankasana akoi gi punamak si thoi ba wa swam yamnari ba punamak controversy mem thoi se marone legislator singchana punna punjila kanda they have all this power punna punjila kanda koi amatone lepa kanda koi gi PR thambara chalai rai ba tawri ba mayam se mating len tawgu matamda mayam gi praja mayam gi apen bu su oigani maduna wa thoi ba mayam bisu picture na ba maram su oigani but adubu unfortunately madu oidre ada I oja bam kinda mung lak chege ado huji oja akoi gi PR se lakpagi matang se masidai sida akoina mayam chana hana akoi gi nganta la amga tawbuni masi design la habi wakalo nam khak mayam do sum chen basi mamang da hana lak tabi guess many factor mayam am lai khre oja sang no sam phajan panbi khre from both the wedding parties ai tare tungan ba PR se lak na ba gi mangon da akoi gi provoke to ba mayam am thu lak khre aduga masi sina su maram oira kan da hujik ti PR thamak pasina di hena phabai matang am lai maram di kai gi no hai kan da akoi gi state na control to bangam dra banda na ba form se mi masi gi post ma tare aduga amaram da ko ojan su thambi ki bese imposing PR is the only way in which center can ngasai gi involved in a control the law and order of the state have a portion to lakram dana hujiki wenadi si lakpade kun development mem su khara su ubo post lai khre adu hujik si gi post ni hujik lai se to amarom da mayam sina high the post na muk hana thanamba ya da ya ba post hujik thamjila ko post na maram oira kan da it's not an accident is a design have pot am kle adu taraga di hana akthok hobo ya pot to masi ka da bela halino have pot su praja gi kanu have ta ko mayam gi wakhalon swai gi ani sigi kanu se di marak se di kamain thambini user akoina PR thamba hanana thamamagadi phani hujik matang chai chade haidana akoina
हाइरिबसे याम नैना निंगाई ओइब्राना आइदि खंजबा करिगिनो हारदि इरांग लाक्सननबा पीस एंड नॉर्मलसी रेस्टोर तौननबा PR थमकपने हाइबा तारगदि तसेंगना BJP ना सिंसियरली मधुगी पांडमदा थंबा ओइरंबा तारगदि हानना थमंबा यारेबा लान सिगी इरांग सिगी पिक टाइमिंग दुदा कंट्रोल तौरगा पीस पुरकननबा होनबदा मखोईगी BJP पार्टी माई चोपमदाइदा सरकार सलाक सादौरे कांगखोंग चाइरे लीडरशिप क्राइसिस न ज्ञान मेन ताद्रे मणिपुर की BJP पार्टी मनुंगदा लीडरशिप की क्राइसिस पावर हंग्री ओइबा MLA मिनिस्टर मयाम से मसी फम मुनरिंगाइदा BJP से नेशन वाइड ओन इकाइबा नंगदौरे मणिपुर BJP न मरम ओइरगा हाइरकांदा अदुगी तंजादुदा BJP की फेस सेप तौननबगिदमक्ता थमकपा मानबा PR खुथमजे असिबुनेबा अखोइना हाइजे अदुगा PR थंबा फै और फत्ते दु नते लैबाकी लुग्रमा सेंसिटिव इशू कया कया नैनगदब असेंबली सेशन हयेंग दंगाइरबा असेंबली सेशन दो नमफुदा कक्थत हल्लगा PR लाअनगिबसे मसी फत्ते तौहैदे हाइबने होय कांग्रेस पार्टी न हाइजे मौदैदुदा करिगुंबा याम फजना खन्ना नैनरमाबा अखोय अनौबा माइगै अमदा चलंबसु याय अनौबा वारेप कया अमा लैबाकी अखोय अपुनबा सक्तम अमगिदमक्ता अखोय वारेप कया अमा लौमिनरमबसु यायबा मदु पुनमक्तु ngasidi अखोय फंगद्रबनेबा अदो हाना थमंगदबा PR दुसु हाना थमद्रे अदगी हाना ना ऑलरेडी रिजाइन तौरंगदबा दुसु तौद्रे हयेंग असेंबली सेशन ने हायर कांदुदा लोइना कनो तौरिसि कांग्रेस पार्टी ना नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगल्ला अबा याय हाइबगी पाउदु निंफुंग ताबदगी कीबदगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लैना मोय यांखै मंगाना चलाइबा लैबाकसिदा कनो तौरे हायर कांदा मोय 10 दो तोखरसो मोय 95 दो ना कीरगा कांग्रेस की मंगादा कीरगा चेलिबा करिगिनोबा ngасai ओजा तोमचाना एंगोंदा हाबिबदा हाना बंकर थुगाइरमदबदो हुजिक बंकर थुगाइरे PR लाकपदगी अदुगी कांग्रेस ना बंकर थुगाइबसी थुगाइ हनिंगद्रिरा साउरिरागा हायबा नो अखोइना हाइदे अदु नते लैबाक अमगी सरकार से एम्पावर तौसे याम विकन ओहलोइसे स्टेट से यामना स्ट्रेंथन तौहनसे हाइबने मथौना मपांगल हापगा सेंटर ना स्टेट अमगी राइट मागी ऑथोरिटी मागी पावर एक्सरसाइज तौगदब एंजॉय तौगदब मयाम दो पुलअप सप्रेस तौहल्ले हारगांदा मोइना सुपनम सासोन तौबगी मओंग सेंटर ना तौबदो मदो स्टेट सिगी मणिपुरी प्रजा अमोइना अखोई नुंगाइते कांग्रेस पार्टी ना पॉलिटिकल पार्टी अमोइना अखोई मदु पामदे BJP ना लैबाक सि पांजबो ओरगसु BJP ना मतिंग थोकना लैबाक सासोन तौ सेंटर ना अदुमाइना तौहनगनो हाइबदुनेबा अखोइना हाइदे PR अदुगी अदागी नतेबा बंकर थुगाइबा ngамदबदो अखोइना हाइदे BJP सरकार दुना करिगी ngамदबनो ngамमो याद्रा हाइबने ngамगदबने हाइबने अदुगी गट्स अदुगी थौना अदु करिगी लैतबनो हाइना लैहनिंगबगी हाइबने बखोइना हाइबदे मदो कांग्रेस ना श्री बीरेन याम कीबा माले हाय ओजा तोमचाना कीबा जारा कयाम कीबा जानो मंगदबा होय केनो तौरमदो माले नो ओजा तोमचाना ngасai हाइबियेबा नो अखोइदि श्री बीरेन कीबगी नते BJP अमसुंग श्री बीरेन ने मयाम से कीरगा चेलिबा मयाम से ngasi लैदना मखुन चंगगा लोटख्रि मयाम से लैबाक प्रजा मियाम कीबा कांग्रेस पार्टी कीबदै ने बचख्रि मयाम से करिगिनो आई तेंतकना एग्जांपल अमा पिजगे दिल्ली दा लिकर स्कीम गिने हाइदना अखोई चेन्नई नत्रगा चेन्नदे तौदना श्री अरविंद केजरीवाल से अखोई लिकर स्कीम गी अदुगी केस तुदा मासे अखोई मियामना थाजदे तौनबदगी अखोई मा कैदौगी फ्लोर टेस्ट तौगी मियामना इंगोंदा अदुगुंबा चार्ज अम तौरबनेना आई थाजबना कनानो आई याबना कनानो आई पामदबना कनानो फरे मयामगी अपाम पामदा चिंगनबा पुनमक्तु कोकननबगीदमक्ता हाइदना फ्लोर टेस्ट तौगी अरविंद केजरीवाल ना अदुम माइ पाकी अदुबु केस मखाताना अदुम चथरकपदगी मागी मथक्ता चार्ज एलिगेशन मयाम तौसलअमनेना मदु फरे हाइदना माकना रिजाइन तौखिबा मियामगीदमक्ता खल्लगा रिजाइन तौबा मतमदुदा मणिपुरगा याम तोंगालिसि दिल्ली ना कइनो हारकांदा अतिसी हाइदना CM अमा माना मथंगी खलम्मेबा मा रिजाइन तौरेना कोक आई रिजाइन तौरेना अखोई कोक चटखिबा याबना कुसिरासि याबना ते लेबा अमगिल बुचिंगबा मनबो इंडिविजुअल पर्सन अमा लैकाइदा कइनो तौबसु नतना स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर नबो आई रिजाइन तौरेना कोक चटखि याब्रो मादुगी कॉन्सिक्वेंसेस आउटकम्स म्याम दो येंगम दबिदा अदुगी अंक दो कैलकुलेट तौरम दबिदा
visionless leader amagi mawong matau natraba adudo kaidobagi adu tawramaga chakhrinoba mathangi ai oidramnina mi khru kanamta ohelaroi na mana PR invite tawsalammiraba akoi masi hainingeba ado itagadi mahakna leader ama phajana khalamme haraga propose tawramaga makoina khanbirak taba amane aigi maikaidagidi praja miyamna ai penbidrabanina ai pham thadokcharage praja miyamna bu pengani hairagadi ado mathangi leibaksi luchingnanaba ai miyoi amade ai propose tawramme makoina yarakpo or yaraktabuduna another story amane aduna nungdangduda oisu khudaktuda koi leader ama khalle hairakanda assembly do makha adum continue tawramba yaba potneba adu tawhalamdaba kariginoba nampuda kaino tawhallaga constitutional crisis sulaitana constitutional crisis leiba malhallaga moina PR thamjalise adagi ojatom chana ningjang biragadi mamang da kari haibigi haiba matamda mamangi isama ka phaminaba TV discussion program da kari haigi Congress party na Manipur da PR la aningi si kari gino PR la anba yam pamba male na aingonda direct hangbigi bane PR lakna na ba Congress party na Manipur gi asuk waraba tanja sida PR lakna na ba Congress party na silli ji kari gino PR lak pa yam pami ji kari gino haidana hangi bane ba adu ngasi di ojatom chana amuka adugi contradiction oiba moong da kari haibire PR lakpada su am sauri ji kari gino lan loisan haningdaba male makoi gi khudong chaba mayam do manghi gani haibagi tapna lan ji sum continue to halagal leheningba male haibado madumai di haihaning de bai akoina haining badi karino sikmai lan thokpa ngamdaba Manipur gi chief minister sibu mangon da kari gi kanana no maki doise asida Bisenpur Moirang dei hena chatpasu ngamdraba sigi leader sigi MLA minister mayam sibu sigi party sibu kaidoboino ba ki doise palen dei khongkap ama hendok ngamdaba asigumba political party adagi makhogi losing basing sibu Congress party na kaidoba ki doriba kai danoba khoina moi ki dorise Sri Okrami Bobi na kari haigi hawjiki matamda phamgi damakta khallaga laiga do boi saruk pudi sigi bana saruk chama hena phai na haigi bana tro Sri K. Ranjit na kari haigi Honorable MLA Sri K. Ranjit na kari haigi matamduda Sri Biren oina pok tu saruk pudi mathang mapok haibasina asyengba karigumbada lairamba taragadi mapok khudingda ai mi oina pokcharoige Sri Biren oina pokado saruk haise Biren ki bairaba Sri Biren ki bairaba asigumba mayam se akoina aigi si clarification ne ko jatom chana aingona ngasai allegation mayam tawgi badugi Congress party da ado hai ba mayam se akoina hai se hujik PR thamba matang chai or chade PR thamgadaba nati hai se hoi masing sudadana BJP sina minority ta dana yadre hairba oiragabudi phare thammasanoba akta masing ji suna hendok pathokna leire harakanda still hujik so moi claim toba yaina moi masen myam gi damuk da khan taragadi PR leira kanda tawriba mayam se popular government amana su tawba yaeba democracy chatpa leibak amada democratic country India gumba amada PR se kanana su pamna deba ai koi mamang de dum haigi buduneba ojatom chana haiba amaso ai sengdokhi geba khulai phagat pagi huji arms illegal arms mayam ji surrender tawhan bagira PR la aba matungda peace lakna na bagi damakta khulai phagat pagira khulai surrender tawhan bagira Congress na PR pamdri se haido ai koi since day 1 dagi hauraga Congress party na kari haraga la warga laki both side ta ching amasung tamda leiriba illegal arms wai chairaga mitta change tawraga leiriba illegal arm mayam se nakal ani maktagi pulap disarm taw na akoidi hairaga lakpaneba santi la ange hai taragadi both side ta leiriba illegal arms mayam se disarm taw na akoi Congress party na sum hair lakhi baneba adugo hujikna akoida ojatom chana kari haibi arm surrender tawbusi pamdabagira haiba nate si yadeba ada si kano tawdeba adai ngasai kuki darado noida changlaga changjara ani noi masen semge semoga haibado sumba si hairoi dabaneba lebaki supluraba apaba miyamgi kanagadaba khananai nabam platform sidaida akoina adugi adumba amta leiteba akoina haijari akoi manga khatane akoina kaidongda su sarkar su semba su ngamoidaba se akoida kibigano haiba ina haidi akoina haijari badi popular government ama semna ba tawbiyo BJP gi matik chaba leader ama puthokpiyo aduga CM noi kanana oigadabano amana hekta oibiyo aduga tangdu leitaba yamna mating leiba sarkar ama palak pangam nana ba Manipur da nakhoi BJP sarkar do amuk hanjara aga irenjana panjau leibak miyam gi leader oina seba tawbiyo aikoi su angamba mating do pangjagi na haibane ba koina haibade adu
सिदैदा मयाम अदगी न्यूज़ इरिना इंडिया दा हाइबदुदा अदोमदा अखोय क्या चंगझनिंगदे गा हाय कइदोबै चंगझनिंगोयदोयबा कांग्रेस की मरमदा ट्विटर दा नत्रगा फेसबुक दा पोस्ट अमा थागलपो ओयो मणिपुर की मीडिया हाउस चैनल खुदिंगमक ता निमित कया नोन डिस्कस तौनगिबा मयाम दो ओके ओजा कांग्रेस की लीडर ना अदु हाइग्रे कांग्रेस की मरमदा अदु हाइग्रे लेबाक थुगाइबा पामबगा हाइगेबा हुजी की पीआर थंबगी दो श्री बिरेन ना था अहुंगी पीआर इंपोज तौननाबा प्रपोज तौग्रे हाइबसिबो सिबु कइदोबै क्वेश्चन तौरोइदोइबा तराय तराय न कोकदराबा मथंगी राउंड अमु लाक्चगे रो बेगसे ओजा तुम चार लाक्चगे मरोइना कांग्रेस साइड थमिसे अखोगी एसएमबी नक्सला कांदा अखोगी एसकनोसी एसएमबी से मथौ पांगथोहनगिदबा सिस्टम एनिमेशन थमनगिदबा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थोहनगिबन इवन आफ्टर दैट अदुगी मतुंगना अखोय मसेंगी मरक्तगी यासनबा पुरगा लैंगा कि सेमनबगिदमक्ता अखोगी लुसिंगमा थोलपा ngamखिदबा स्वाइगी मतंगसिगी पोस्ट मरोइना पल्ले अदुगा मैम थंबीरी अदु अरोइबगेनो ओजा तुम चादा ओजा कमाइन थंबीनिंगे ओजा जिगम नुवारी कइनोदा ngसागी को सेगमाइ लानबा ngamde हाइरे कथेमा बि लानबा ngamdre को चुचामपुर हाइजनबा ngamdre कइनोदगी होना दगी मोरेसु पल्लेना दादी पंचंग चंग ngamdre सिदबो प्यार लागतदना कराइदगी कइदोगदोइनो सिने हजिजि को से कांग्रेस ने बाम का लाउ से सुमेबा अदु प्यार लाखरे सिमा लेरे को अदुमो ngसागी को हाइदुनेबा बुबिना को मा से याम पांगदबा के रंजिना या कनो ओइना पोक्तोइ सोदै मियोइ पोक्चररिसे मा जे मपानदगी पिक्चर के मपानदगी थोखरे असिदा मो अमुक चिंगजननबा को कोइगी सी अदुने भाइजे मी माना मोइना मयामना हाइबदुदा ngसागी को मासु ज्ञान तारक्तना वाखल से लागतना तौबो ओइरमबसु याय को अदोमदा बुदि हंगबे को अदुमो मसी हंगदोक हंजिनदो मदुगी मतंगदुनेबा दे अतोपने कमा हाइजिगे को ngसागी कांग्रेस डिमांड फॉर दिस आमो बोथ साइड याम सुमे नागे पॉपुलर गवर्नमेंट सुंगो तौदे तौना कनुसु याम कनु तौदे हौजे पिया ने याम फजन तौरेबा सासु याम फजन पिया तौरिसदा इबोबि नंगना पिया कनुसे सॉरी कोइ बिरे नंगना पिया थंबगी पाव हाइरम ब्रा खाइदि पिया पामिब्रा पामदब्रा हाबा ai हाइजे अदु नत्रगा नंग तंबो कना नंगसे मोना चीफ मिनिस्टर ना लाखोइना हाइबि दौरिब्रा अखोइना पामजे नंगना पांगथोमुगे अमका हलखोइना हाइबि दौरिब्रा अदु रगदि खंग्रे नोइगा हानगी चीफ मिनिस्टर का यानबदुदि अखोइ उरुद्रे अगो तसेंग हाइ तागदि कांग्रेस डिमांड फॉर दुमाइना चार्ज तौसनबिरम हाइ होरेन आइ अमु क्लियरिफाई तौबे मतम लैत्रेन तौकनिबा माइ पिजरकनेबा आइ का हाजिगे मरिदि नगुमजेबको अदु कांग्रेस ने बको दि साम तौजे याम फैबा नागे सुदोक तौद्रेबा को हदक पजन तौरेबा दि तागदि हंगेबो क्वेश्चन जिना कनो हाजिगे को मतम ममदा अखोइगी को अखोइगी जनता पार्टी न कारक मतमदा कांग्रेस से तोरा तुई मतमदा अखोइगी इंदिरा गांधी जी को आफ्टर इमरजेंसी ने अमोन हाइगलरो माले बको अदि मैंने त्रिका कमीशन मयाम से ले अदुनो कमाइन तौर के हाइब मतमदा अदुदगिदी अमुक को विथ ह्यूज मेजॉरिटी मु हल्ले है हम सबना को आई तै नते को आई अमा नुक्सीबसु लेते नुक्सीदबसु लेते तौरिबो पोसिदा आइना सुम उबा मतमदा लोइनमक से खंगनरबा ngaktineना ओ हाइबि मोइ मरक्ता करी अंडरस्टैंडिंग लाइनो तो खंगरे को अदि अतोपने कमा हाजिगेबा दे आपकी से आपसे मने हम कना थागली को ngसागी अखोइगी अमो हन्ना कनो से स्कैम तौर मतुंगा अमोना मा चेनरुगसु मा फ्रॉड टेस्ट तौई स्कैम गी कंप्लेन से कनानो नंबर नो ओजा अखोइना हाइजबदि माना रिजाइन तौबा मतमदा मी अमा मागी पोलिटिक्स लम्मे मतंगी लीडर ओइनबा मी अमा खलम्मे हाइबे चुम्मेबदो अका हाजिगेबा मागी कंप्लेन तौइसे आपसे याम को कोई कनोदा याम थिना चावना कनोदा करप्शन चेनबने हाबसी सिगी कंप्लेन से कनानो को दिल्ली की फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट चौधरी अनिल कुमार से नंबर 1 अदुना अमरम द हाई तारगदी को सी ngसागी को आपकी कनो से याम फैना थागलिबा चीफ मिनिस्टर दो अदुगी मथकता कंप्लेन तौलिसे सुमाय तौदना आपना याम चावना लिक्विड स्कैंडल तौरे हाइदना को मदु मकनुसु ओरंबा याय हंदा आप तोरा तुगलिसे मसे कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट चौधरी अनिल कुमार है नुपासिना कंप्लेन तौबने हाबा अदुनदी ngसागी को अखोज हाइबम खंद्रे प्रजाना खंगसन सिको अदुगा तसेंगना हाय तागदी हजिकी पोट लैरिबसिदा अखोइजु भोट काबा मसेनगी मनुंगदा लैनरिबा रिलेशन दुदे अखोइना खंगुदे को अदुबो अखोइना पामजबदी ngसागी को दुम लिसांगसिना दुम तौ लाइबा कांग्रेस सुम हाइबिरेबा साइड निमुक दिस आम तौबा हजिक तौबो हौरे नंबर 1 अदिगे मो ngसागी को अखोइ हजिक समाइदिगी लांथोकपा ngamde अदिगी लांथोकपा ngamde तो मदु लांदबा यारोय हाइदना ऑर्डर तौरे तांग निपान दा सिमा लैरे अदिगी को अदिगे मो
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯅꯪꯗꯧꯅ ꯄꯣꯛꯆꯗꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯄꯣꯛꯀꯤ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯆꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯥꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯥꯗꯅ ꯃꯥ ꯂꯥꯏꯝꯂꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ PR ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ PR ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯉꯝꯃꯝꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ PRꯅ ꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯃꯥꯔꯆ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯇꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯍꯦꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯌꯨꯀꯣ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯀꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯤ PR ꯄꯥꯝꯕꯅ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯄꯥꯝꯗꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯪꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯪꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯝꯀꯤꯟ ꯇꯦꯟꯇꯪꯒ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯐꯔꯦ PRꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗꯕꯗ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯂꯥꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ BJPꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯨꯟꯅꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ BJP ꯑꯣꯑꯦ ꯈꯥꯔꯦ ꯄꯦꯜꯂꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯎꯅꯔꯛꯑꯅꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨ ꯈꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯍꯨꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯗ ꯆꯠꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯅꯣꯕ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ BJPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯂꯦꯡꯉ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯀꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯈꯔ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯅꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯍꯟꯒꯗꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19(1)ꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯣ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯑꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯔꯦ BJPꯅ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯅꯃꯥꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯖꯦꯔꯣꯅꯦ BJPꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯍꯜꯂꯒ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯟꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯇꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯄꯪꯅ ꯋꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯃꯜꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯪꯉꯥꯎꯅꯔꯒ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯂꯤꯚꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯇꯧꯅ ꯈꯟꯅꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯏꯟꯇꯥꯌꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯕꯩꯗꯤꯀꯣ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯔꯦ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯗꯦ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯔꯥ ꯑꯃꯃꯝꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯆꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯎꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯎꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯨꯞꯁꯜꯂꯒ BJPꯅ ꯆꯍꯤ 2ꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯉꯧꯔꯒ ꯋꯥꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕ
yamna powerful oiba yamna capable oiba yamna visionary leader amana BJP gi leader oibire harakanda Manipur se amuk kahana nungsi chanana tangdu leitana amatta oina akoi laiminanaba ngamnaba makhoi gi BJP gi oiba yamna strong oiba government ama seme harakanda athuba matamda makhoi gi power do exercise tau aduga lan se loisallo miam wabana kham thengnare haibane akoina haijari se Okay, thank you so much. Oza Sangkal Lakti, Oza Aroibagi akoigi closing remark thambi Oza. Chan ngasai aina kharasu palle. Hujik Manipur da leiriba situation se da ko ayamba focus tobana akhoi afaba oigani. Masida ngasai aina haibado akhoi gi sikitang kaino di leiramba ya dubu aidi situation se da yengba kanda masi lana ma thokpani adoga hojik aidi BJP sunate aidi Congress sunate ko aidi sena hairo haidi masida Congress na aduni BJP na aduni haibado aidi aigi personal opinion na haibado di ngasai inaw na su haire praja na pamda pa pen da ba myam leire timing du madu adugi timing du cha de na tabra hina lowe lan marakta lan leiri prajana wara khang le nang na soiba lan badu tawro amane Congress tu laibak thina mayam ka hau da bigi government sembang ngam da bwane kun ka karam di Congress na sum sem lam ni na wari ni ko aduna madu gi dun na chapter tongale the hujikti Manipur da karambo position da phifam da leiri bra haiba se da akhoi na focus to wane da aduna maitai na ju maitai gi interest da comment pi da na adu tawro de solution leiroi cookie na su cookie ga pen ba da ko adu di topic ngasi akhoi na nainari ba topic tu da chase ba topic ta aduna sarkar pan ba adu ga praja khoi ba leader oi ba social worker oi ba social activist oi ba lawyer oi ba punamak se party ki spokesperson oi gera matam gi issue Manipur gi situation du da focus to ga akhoi se thaba to ga ne ba ngang ga ne ba ko na da ai gi party gi kaino khara madugi advantage oninga amana su oninga adurom da chakrdi solution di leiroeba aina example pi ge ba hoi iran thokpa ise phajana naina se ado soiba budi legni ko ado hoji any party amana palasu iran thokradi thokramo iran matung da manung da chatpadi yaroeba hoji BJP na pande hairu se ni chief minister se man oide hairu se ni ko any why exact na panba kanda iran se thoklade maitei sing kampo pi chappa yaroeba kuki su lakpa yade ba ko adudi situation matam dun da ne ba ko akhoi matam ma da irang mayam su thokre na ko naga ga kuki gi thokpa matam da adu di government kana na palame adu government na thon bane hai ga dori bra ba ko adu di general common kaino concept amal lai se habne da kuki ga naga 93 gi matam da kana thoki adu da government kana na palame ijin no pangan ga maite thona ki adu di government kana na palame hai burom da chakradi adudi akhoi je diversion je issue se chakhrya ba ichana ina lakchan ning badi aduna amana palna so amana lan thokhradi madudi tobudi yaroi hoi soiba aduga ngasai development lakta ba karino dudi kona su lakani adubudi chumi haina hai se abuko huje ina haijan ning badi ngasai loina hai kre id Congress ki BJP ki mi chansu nate ngasai loina hai kre pia lakoi maram se kana no invite tobuno kari ki tamala khibno haibisu kitam palle aduga huje Madu Pamde Harade, Leriba partition, a Sarkana, Kariki Tamakta, Sembangam, the Dana Pialahan Kibuno, Adude, Moi Hoji Leriba, Adugi, ruling witness Sule. Adubu, later true situation to compare Tobigi. I wear so safety later, but Tarade, Matamkra control Taurusuno. Hybigi center Gigo, Madugi, Policida, Nataga Adu the Lakpara. Adu Taudabu, I quagi, Shoibese, Manipur Kandani Hai, Cookie Singa. Nataga topadi lapa singna akhoi indigenous pulan tobuni Manipur se thukai ningai tobuni haiba taradi Manipur thukai ba yaroi haiba Manipur kahan ba yaroi haiba Manipur semkakni haiba mi oi khodimak dudi lemina ba unity oiba pun lemina ba yadabra haiba question se akhoi de hoji aina jati ama wona idi hangani aba sede Congress BJP to oba adu BJP party Congress hunarade adu idi Poto Lakraneva, Kamana Kanana cookie status to Piramba, Kanagi Matanda, sitting the Bahaiba Mulakani, and Hojikari Matanda, Masi Tokan Bahiba BJP the Somulakaneva. I know high today. Hojiki, Pipam said the day, Loina, a constructive thought the go, a quite positive thought. Amato, the Rabatara de Lepaxi Conco Sireni, Manglani Habneda. I don't know. Pare, Moi Karana, separate administration do near Yare. Miga Pamane go. I couldn't need no idea they go.
oiba oidab na mane do tawne na mi di tawkhre adu di supply administration pi ba yaro tawpa yaro haiba mi ma khai do di amata na lemi na ba yadabra haiba adu pi ba yaro haraga Maitai meseng unity laitaba party tonga tonga thola mai party important oina ngana chakhaba tarade mina supply nation ni bu di chunga khreba khoi lai mina bi aro haibudo adu di mina ngamla khrani haibne da nangi imung da lan tawropani adu nangi imung du di pemba penda ba ahal ma na soibudu tonga na thamlaga imung kaninga imung du semkaninga oiba tarade nangi imung du amata oina lepmina ba phai haibne adu hojiki matamda aina haibudo congress ki bjp ki lakte nga sai so ai haigo MLA 50 ko cookie se tarane hai se ba oi lak MLA 50 se kadoi phamina raga manipur gi lang loisaninga discussion tawrage kadoi policy sem lage kadoi wari sarage aduga akhoi mayam bu su CSO bu yam kawruga MLA 50 se yauraga as manipur se kari tawrasirage adu congress su BJP su loina party leriba MLA maitai na yambani maitai 40 to punsalaga mission sem laga cookie du su kadoi approach tawrabra kadoi maitai sing se da kyan tadaba leiba hairase oi bu su approach tawrabra ko maitai na no su lepo matam khra adu cookie na su la le haiga haiba ngandaba karigino adu punsandaba gi natro haibini da aga MLA 40 MLA 50 all leiriba MLA ne haina karik buse naga oigera cookie oigera manipur gi MLA ne haina ka bane ba nata leiriba MLA sing na di thodang lawgadabani aduna awai khum tawna badu ai di pamde leader am hai bisidi responsible lawba haigadabani if the leader cannot take the responsible then he is not deserved to be called leader ko idea do haining e bu ko leader am hai se imung da problem thopu do I should take the responsible Ojik akhoi gi laina ma leriba MLA kari buse ai di BJP congress hairoi kari ba mayam se responsible law riba law de ai di law ina haining de bu ko but hojik pudi haining de yamna chaining dre situation na compel gi PR thamgre ko matam khra do koina thamga dabdi nate but hojik su better never than late haibado alai bane na hojik su PR thamba manung se da MLA mayam punsalo ko manipur asi tobo pamde cookie na toriba demand tobo chumde hairade masi da congress BJP khaigunu ko MLA mayam da mata wana punsale hairaga manipur gi policy ama semmo policy ama putho road map ama putho solution ama putho so that we call that he is ko deserve to be a leader he is a fit ma leader ni haibdo akhoi da do haig ninge bo ado sonda cookie na separate se tale hara sonda maitai machine ga awa khom tawna munna tawna da adu game taw bu de akhoi di ikai adu ikai khre adu gi aina tatna politicians sing da chaibudo adu I want the yen thirak po mayam su lere adu praja na se digest to bio so the final decision dikna na tawgani public shall be taken the final decision aso da hujik congress ki BJP ki adu pusalano biren magi soibal landa oja bireng leram hujik mas chief minister resign togre so let us not talk about the past history magi du kona soibra kona lakchagani now we need to focus the present situation or present issue of the Manipur and let us try to forward sini aba koina pambati ko congress su BJP su adu rom da tobio but people are really tired suffering people say war the politics one day the public will stand up public na disa law kani asidi haide adu the congress ki MLA BJP ki war laite adu the ada ki war laite ko public na disa law banumi te yes adu ki potu ne yam phajai ozagi am strong oiba ozagi appeal thambi aduga maroina hujik khoi situation sida solution je purake hai ta de situation sida oina khoi focus tau se habine aduga khoi maroina punjin bese koina horak pade ge sum laura ka lak pose khoi ama toina punje de ga le patara ga maduna pangan oiga doini masimaksi punjin bangam da bese it's really very unfortunate masima oidi hai bese ne aduga ko punjil ama tam dadi kai tausi ge tana tana tre tra thokna kok chung sil lakanda ama toina lepa kanda solution purak lambi changchin bedo yam laiba aduga mina laksa da besu oibagi mong do khoi oidoini aduga ngasi ge khoi thamjari ba topic simaksu unless and until masagi chief minister hanagi nongthambam biren gi masadi akoi gi clarification ma pirak ta taragadi akoina haibagi potumasu congress ki akoi gi hanagi MLA DS location gi magi kanu haitare clarify tawakna bagi mai potum su thamye duna hai khibra hai dabra tha hom impose tawna ba haiba pot si akoina kanu tawdragadi masigi pochima masadi clarify tawakta tare akoina khangoi daba to potuma lairi to athuguma tamda mayam gi sumaina sagat liba pochi gi kanu
clarification duma lakna bi damakta akhugi pirakan habi thajabadu su layam nungai je ngasi ki amna fruitful oiba akhugi dialogue sida saruk yabi duna mapung phan bi damakta ikai khumna jari ba panelist ahumak oza Bamkin Chandra ade oza Asangka Sam oza Tomchabo Northeast Window TV gi makedi hanan thakat phongdok jari ngasi ko ne dekho ki dialogue ki program asi matang asel loi hayeng gu sungthoi soi dana lamdam si thoi iba tongan tongan ba thodok othok sing matang da khana nei ne bi tanja do khoi ki dialogue ki forum na puduna lakjege miyam sungthoi soi dana bi eng tabiyo pumno bo muka hana khurum jari